Every place that I go, every breath that I take, you're the thought in my heart I can't ever escape. Hari ni hari kali kedua saya ke sini. Saya nak tengok jugalah kalau clear, sebab hari ni ada matahari, jadi ya, dia agak clear. So sekejap saya nak pakai Ray-Ban lagi, okey. Bismillah. Okey, hari ni dia agak clear. Jadi kita dia tak ada clear sangat sebenarnya. Dia sama je lah. Sebab saya ingat tadi kalau dia clear, kalau dia tak berkabus, tak fogs, kita boleh tengoklah kawasan pegunungan yang terdapat di sebelah sana. Sebab Syara Jabur ni memang terletak di lembah, jadi dia dikelilingi oleh gunung. Tapi saya rasa ni sama